Alright, yes, reka nongere mbifurize kugira ibe byancuti bakunzi bagoma update tudasiba kubana umunsi ku munsi makuru yacu agezweho ni ku mutekano politiki na diplomasi twibanda n'ubundi muri rusange birumvikana hangaritse muri mu masoko ya turebere hamwe abijyanye n'amakuru ko kugenda abazwa no gaha mu bice by'Iburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse no mu karere kiyaga bigere muri rusange dore yuko amakuru yaje kuba yaba menshi cyane mu buryo toroshye habe nagatuje ko twarebera hamwe amakuru menshi cyane ari kuvuga ku kijyanye n'urupfu rwo bita Joseph Kabila Kabange wasohoze uyoboye leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gihe kinini cyane rwose gisaga imyaka 18. Haya makuru mu masaha mu gitondo ngira ngo twabyise tuyavugaho nkubwira uburyo byari byifashe n'ubundi bijyanye n'urupfu rwe rwose n'ikijyanye nuko umurambo we wamaze ko wagaragara mu buryo bukomeye cyane ngo masaha ya kare iyo makuru yatambutse no kuri Goma update kugeza izi saa rero ikituzanye cyangwa se igitumye dufata mikoro zacu za Goma update kugira ngo tugezeho izino update nuko tujye kubabwira ku kijyanye n'itangazo rimaze ko ryasorwa n'uwo bita Emmanuel Sultani Makenga General Emmanuel Sultani Makenga rwose wa M23 amaze ko yatangaza amakuru menshi cyane agiye atandukanye avuga kuri uru rupfu rwo bita Joseph Kabila Kabange hoze Repubulika Demokarasi ya Kongo n'ubundi warusanzwe n'ubundi uri gufatanya na M23 amakuru yose ko kuvira muzi ngobwire ku kijyanye n'ibyo Emmanuel Sultani Makenga agarutse kuri uru rupfu rwa Joseph Kabila Kabange ndetse dukomeye kugenda tugarukaho ku makuru menshi cyane agiye atandukanye nibwo kuza kubwira ku makuru y'urugamba rukomeye cyane gusa muraza kutwihanganira mu kirere hari kumvikanamo imvura gusa nanone aya makuru ari ingenzi ngo tuyabagezeho turi kubwaza kuruka ku makuru ijyanye n'urugamba rukomeye cyane urugamba karabutaka rwumvikanye hano ngaha Goma neza nibi turi kabiremereye cyane dore yuko amakompromise cyane y'ingabo zirwanira ubutegetsi bwa leta Kinshasa amaze kuba yagenda yumvikana muri no bice bya hano ngaha muri uno mujyi wa Goma muri rusange vuga yuko intambara karabutaka urugamba rukomeye cyane amasasu atari make yumvikanye muri no bice bya hano ngaha muri uno mujyi wa Goma n'ubundi muri rusange vuga yuko M23 kuvuga yuko yaje ko yagenda yatakwa bikomeye cyane n'izingabo zigwa mu butegetsi bwa leta Kinshasa mu biturika karabutaka mu ntwaro ziremereye cyane ndetse n'imizinga y'amasasu itari mike ko twagenda tuva imuzi n'imuzingo ndibwo kuvuga ku yandi makuru ari kwa kurugamba rutoshye habe na gato rwumvikanye mu ntara y'Kivu yepfo ahiswe muri teritwari ya Rucuru rumanga mu kugeza izi saha inambara yashyushye amasasu ni menshi cyane ibiturika ni byinshi cyane kugeza ubu ngo biravuga yuko rero abagera kuri 23 bose ku ruhande rw'intare za Sarangwe cyangwa se inyeshyamba za FCM 23 bamaze kuba hasiga ubuzima muri iki gice musi rwose kuva ku isaha y'isasta kugeza izi saha aho amasasu yumvikanye ari menshi cyane n'ubundi rusange vuga yuko ibiturika biremereye cyane rwose bamaze kuba bamanura ikijyanye na drone za CH4 cyangwa se imizinga ya Skoy dash 25 n'ubundi muri rusange yamaze kuba yagenda imanuka irecucuma ikomeye cyane izinyeshyamba za FCM 23 n'ubundi muri rusange tubaze kurebera hamwe urugamba karabutaka rwumvikanye mu bice bya Zabukavu n'ubundi rusange kuva amasaha mu gitondo kwa bigenda tugaruka nkubwira uburyo byifashe ku murongo y'imbere y'urugamba babwira uburyo byifashe ku masasu atari make kugenda yumvikana no ngaha mu bice bya Zabukavu n'ubundi muri rusange ayo yose n'amakuru ngiye ko nagenda nkugarukira gatanu kuri gatanu nkuko ubyifuza tubaze kurebera hamwe aya makuru yose nyamuneka cisabwa nakindi nuko natwe tugaruka kuvuga ikiswe idondo kuyikiswe umuripuko nibwo kuza kuvuga ko yani makuru ari kuvugwa ku rugamba rutoshye habe na gato rwumvikanye mu bice bya teritwari ya Worungu turwa tujyane muri teritwari ya Mwenga ndetse tugaruka no ngaha mu bice by'egeye teritwari ya Uvira cyane cyane bita Tema ndetse naho bita Rama eho bita M23 yamaze kuba yasheringamo amasasu atari makeya n'ubundi muri rusange vuga yuko M23 sori yaje kuba yasheringwaho amasasu atari makeya n'ubundi ingabo za leta Kinshasa bashaka kuzikura muri bino bice n'ubundi yuko ingabo za leta Kinshasa amaze kuba zavumbura neza yuko bamaze kuba badeployingamo intwaro zitari nkeya muri bino bice bya Tema ndetse na hano ngaha mu misozi ya Rama n'ingabo za M23 zikomeje gurana uvuga gusenya mu buryo komeye muri bino bice nyamuneka ngagusana nimba rwa Brisanze kuri Goma update kandi subscribe fungura kazogera warike muri comment section ijambo turi kumwe gatanu kuri gatanu undi ushyiremo imitima myinshi cyane uko bisanzwe mutarama wanyu Mr Irene machine gun nyiribambe nyirubwite mudasaba kubana ku mutekano politiki na diplomasi n'ubundi musange mu makuru yacu agezweho n'ubundi hano aha kuri Goma update twanjere twanzitse dureke twinjira no ku murongo imbere y'urugamba kutaka muri Repubulika Demokarasi ya Kongo duhere kuri update ziri kozwa ku makuru ajyanye n'urupfu rwo bita Joseph Kabila Kabange masa mu gitondo nazindutse nkubwira ku kijyanye nuko yamaze kuba yakicwa mu by'ukuri mu ryo toroshye habe na gato haba komeje kugenda baguruka bavuga yapfira rutukuru ndetse nakore kugenda bavuga yuko yapfira mu mujyi Goma gusa igihari nuko yafashwe akajyanwa demiyape Kinshasa akongera agashimutwa akajyanwa mu biro bya President Felix Antoine Tshisekedi Chirombo kugeza ubu ngubu akaba yamaze kuba yakitaba Imana mu buryo bukomeye cyane ndetse kugeza ubu ngubu ikabyamaze kuba byagenda bigorwa namwe ubuze batagiye batandukanye n'ubundi muri rusange ruvuga yuko Radio Okapi yabivuzeho radio ya Kinshasa n'ubundi muri rusange ndetse na televiziyo y'igihugu ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakora kugenda bavuga bamubika mu buryo bukomeye cyane bavuga yuko yamaze kuba yakitaba Imana mu buryo toroshye habe na gato uyu Joseph Kabila Kabange ni umugabo wari warazengereje bikomeye cyane leta ya Kinshasa ndetse kanazingira zikomeye cyane ubutegetsi bwa President Felix Antoine Tshisekedi Chirombo uyoboye Repubulika Demokarasi ya Kongo kugeza izi saha
ngaha biravugwa ko Joseph Kabila Kabange yahizwe igihe kinini kimwe n'uwo bita Colonel Nanga uwo bita Wiringoma Colonel Wiringoma uwo bita Bertrand Bisimwa wo muri 2023 uwo bita Colonel General Emmanuel Stanley Makenga ndetse n'abandi bayobozi bagiye batandukanye n'ubundi muri rusange barimo 2023 uwo bita Moise Nyarugabo nawe yahizwe igihe kinini cyane rwose ndetse n'abandi bayobozi bagiye batandukanye ba M23 byagaragaye cyane yuko uyu nguyu Joseph Kabila Kabange ari wafashwe mu bambere n'ubundi muri rusange uwo bita Emmanuel Stanley Makenga rero yamaze kuba yatangaza itangazo rikomeye cyane n'ubundi muri rusange rivuga ku rupfu rwo bita Joseph Kabila Kabange kugeza izi saha n'ubundi muri rusange ikintu kimaze ko cyagaragara hano ngaha kuri uwo bita Joseph Kabila Kabange nuko Emmanuel Stanley Makenga aje akabiva umuzini muzingo agasobanura neza operation kuntu zakozwe n'ingabo za leta Kinshasa aho yagiye bigaragara neza yuko ashobora ko yanagambaniwe na 23 kubera yuko yatabaje niba mutabara mbabare unyumvira icyo kintu neza unega amatwi nyamuneka mutaramurikiye wowe muvandimwe mushinga nahe munyarwanda murundi mukongomani mugande mutanzania ndetse n'ahandi hose uherereye kuri sinzimo dutuye umva iki kintu mama 23 n'abantu bari gukorana bikomeye bya hafi n'uyu Joseph Kabila bya hafi rwose ngira ngo mwajye mubona ibiganiro bagiye bagirana na mama 23 ngira ngo hari n'ibiganiro byabereye mu bwiru bya mama 23 byerekeje aho bita n'ubundi muri Kenya aho hari ishyaka hari guhirira ishyaka ndetse n'amashyaka yose arwanya ubutegetsi bwa leta Kinshasa 23 nayo yagezeyo ibyo biganiro biraba byanze gutangazwa gusa mbishyize hanze noneho muri ibi biganiro biravugwa yuko bita Joseph Kabila Kabange yagiranye amasezerano na mama 23 ndetse n'uyu muzi wa 23 Emmanuel Stanley Makenga bikaba byaje kurangira Emmanuel Stanley Makenga ndetse n'abayobozi be ba 23 bafatanya ari bo bashobora kuba bagambaniye uyu mugabo gusa n'amakuru dukura ku ruhande mu matara macu batuye muri birabice nagara amakuru yemejwe nza 5 reka mbere nk'abahungu bo mu Rwanda ati nta makuru dukura ku bamotari bacu nukuvuga ngo rero abatipe bambwiye yuko ashoka yagambaniye bikomeye cyane mu 23 kubera yuko bamwe mu barinzi biwe barokotse batishwe batangaje yuko batabaje mu 23 hakaza abasirikare batarenze 30 kandi mu by'ukuri bakamutabaye ari abasirikare batari munsi y'igihumbi Rikuva yuko Joseph Kabila Kabange bishoboka cyane ko yaba yagambaniye bikomeye cyane n'ubudi muri rusange hano ngaha muri bino bice bityo rero obitaye Emmanuel Stanley Makenga yavuze yuko ari operation zakozwe n'ingabo FRDC FDNB wazanutse na chancho wa Black Water kandi muri abo bose hagiye hagenda special forces za buri gisirikare wumbereza yuko aba basirikare ba FRDC hageza special forces zatorejwe mu Burusiya kwa Putin FDN bageza special forces zatorejwe mu Burusiya ndetse no muri Amerika bose na wazarero ajyayo bamwe mu bakomeye cyane bagiye bajya gutorezwa n'ubundi imahanga ndetse yagenda n'izi ngabo za Black utangira ngo ingabo za Eric Prince zurazizi zirahumura zinjira zikora akazi zitazikomeza zisoza akazi kazimano n'ubundi muri rusange n'urwango ngo nicyo cyamaze kuba cyabaye komeye cyane kuri uyu mugabo Joseph Kabila Kabange bamwohereza izi ngabo za Black Water zarakaye zari amavubi karunga ivanze n'amavubi rwose abagabo bari bayiye mu gihe toroshye abe na gato bamwohereza abasirikare bakomeye cyane bari ta Kinshasa ndetse bamwohereza n'izi ngabo za FDN za special forces zingabo zatorojwe bikomeye cyane hari zatorejwe mu Burusiya hari zatorejwe mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu majyepfo ya Amerika mu bice bya Jamaica hari abatorejwe hano ngaha mu bice by'Ubushinwa rukuva n'abasirikare benshi cyane b'u Burundi ndagira ngo Neva nawe yajya atanga icyo twakita ibikoroto byinshi cyane kugira ngo abasirikare be batozwe nibo boherejwe rero uyu mugabo Joseph Kabila Kabange bamukura mu rugo rwiwe neza banza bari biganye Donald Trump n'abasirikare wa Delta Force dore ko bamukuye mu rugo rwiwe ari kumwe n'umugore we rwose hari umujene nabonye mu isi yashize wa post ikiganiro ari kuvuga kuri ibijyanye n'ishimwe twagiye bita Joseph Kagiye bita Nicolas Maduro muri Zunze Ubumwe za Amerika nakanyuzemo gato mubanze mukumve yaravuze uti bamukuye imbunda ku mutwe ari kurongora umugore we biravugwa yuko rero uyu Joseph Kabila nawe ari uko byamashwa byagenda mu byo komeye cyane n'ubundi muri rusange vuga yuko yafashwe ari kumwe n'umugore we mu nzu akajyanwa demiyape bikaza kurangira ngagezejwe mu biro bya President Felix Antoine Tshisekedi Chilombo wamusimbuye ku butegetsi bikaba kuvuga ko ashobora kuba yamaze kuba yakicwa mu byo komeye cyane nyuma yuko n'umurambo we byakorewe kugenda biramvuga yuko anagaragaye mu atari bamwe na bamwe bakora kugenda badukurikirana byafi amakuru ari Kinshasa kwa President Felix Antoine Tshisekedi Chilombo wamaze kuba wakivugana mugenzi we Joseph Kabila Kabange Makenga rero yabigarutseho agakokuruza operation y'abasirikare bamaze kuba bakorezwa anavuga ku bijyanye n'urupfu rwiwe nyine gake byanyararutwa yikomereza n'ubundi mu rusange gusa kugeza ubu ngubu amwe mu makuru yakomeje kugenda aragaragara nuko byaze kuba byagenda biragaragara neza yuko urupfu rwiwe rwabasha batari bacya n'ubundi muri Republika ya Demokarasi ya Kongo abayobozi batari bakeya barimo bateze kayikamba bagenda nubwo barengejeho
bababaye cyane n'ubundi muri rusange bakora kugenda bigaragara ndetse n'abandi bagiye batandukanye n'ubundi nanga muri Sosiyete bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ubundi muri rusange aya makuru yose tugakomeza kugenda tuyashaka gatanu uko mubyifuza nyamuneka busabwa ko nanjye muri zino update ziri kwazi kuza kurikiraho n'ubundi mu kanya gato kari imbere n'unanirwa kuri Goma update aho ngenda ngugerezo amakuru agezweho ku mutekano politiki na diplomasi n'ubundi muri rusange izindi update rero zihari nuko buriya hano nga mu mujyi wa Goma hari guturika imizinga y'amasasu ibiturika byamaze kwa byagenda birumvikana yo ari byinshi cyane hadore yuko izingabo zirwana ubutegetsi bwa leta Kinshasa zaje ko zagenda zirakora amateka n'urugamba rutoroshye yabe na gato zikarasa bikomeye cyane izinyeshyamba za FCM 23 bavuze yuko uyu munsi nibarara badafasha umujyi wa Goma baduhaye icyumweru kimwe cyonyine bakaba bakuyemo inyeshyamba za 23 ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwose. Ibi ni ibintu byatangajwe n'ingabo za leta Kinshasa FDNB Wazalendo FARDC ndetse n'abandi bagiye batandukanye bavuze yuko abakurikirana ibyo rugamba baduhaye icyumweru kimwe ibice byose biri mu Sosiyete bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakaba bakuyemo izinyeshyamba za FCM 23 n'ubundi muri rusange. Urumva yuko gahunda yabo ari ukwica bakarimura bikomeye cyane izinyeshyamba za 23 n'ubundi mu gihe komeye cyane dore yuko bazitangiye ubu ngubu operation bari hari yo guhiga amakenga bananga n'abandi bose bagiye batandukanye n'ubundi muri rusange. Kumva rero ibiturika byumvikanye no muri bice byagera mu gihugu n'ubundi ndetse no mu gihugu byamaze kwa byagenda byinjira mu n'ubundi muri rusange bigana ku irindiro bya FCM 23 n'ubundi hakomeje kugenda hagaragaramo n'ubundi mu kirere cyaho drone za CH4 ndetse na helicopter za miri MIMNS 24 muri bino bice by'ikirere cy'uyu mujyi wa Goma. Muri rucuru rero rumangabo hamaze kuba hagenda harabomburide mu gihugu komeye cyane dore ko kugeza izi saha bajya kuri 23 ku ruhande rwa 23 bahasize ubuzima muri rusange. Ubu ngubu amakuru hari nuko M23 yahure n'uva gusenya mu bice bya za rucuru benshi bakomeje kugenda baraswa mu gihugu komeye cyane ndetse abakomeretse no mubare munini kurusha abamaze kuba bagenda bitaye Imana mu gihugu toroshye habe na gato bari kwitoza imyitozo njya rugamba muri bino bice bya teritwari ya rucuru. Kangushimire cyane rero niba twanye amakuru yacu batangiye kugeza arangiye kandi reka mwutse nakurarikira kubirikira amakuru yacu ari bwaze kuza kurikiraho impfunyafuzi zose nabagejejeho tubwaze kuziva imuzi ni muzo batandukanye n'undi munsi ariko bisazwe no taramanye Mr Irene nyiribambe nyirubwite mashini gano sako na kumutekana politiki na diplomasi mugire byiza na mukanya makuru arakurikira cyo cyo.